الله جد قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حية سمع بصر كلام قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم وجود قدم بقاء مخالفته للحوادث قيامه بنفسه ودانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر علم حي سمع بصر كلام قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم Nasib lodro malaikat wajib taturi Fun Jibrail wahyu neba surah Rabbi Dua Mikail surah Rabbi ujna putran Le Israfil sangkai kalayub ma'alun Pada Israel tugas gobnya neyutung nyawang Mandum sari dalam donyanya agaminang Mungkar nangkir yang semua dalam jerat Urang mati dalam donyanya gobnya hisab Rakim atid bandua gobnya neyu semurat Puta puput lam donya nyohana silam Si kurang male han etile muka masam Nurakanyan gobnya jaga urau malam Si ploh ridwan me hambarakan metua Dalam syiruga gobnya jaga bi perintah Syiruga lapan gobnya jaga malam uro Urang taat lam donya nyo kena nepaso Nasib lodro malaikat wajib taturi Fun Jibrail wahyu neba surah Rabbi Dua Mikail surah Rabbi ujna putran Le Israfil sangkai kala yub ma'alun Pada Israel tugas gomnya neyutung nyawang Bandum sari dalam donya nyo agam inang Mungkar nangkir yang semua dalam jerat Urang mati lam donya nyo gomnya hisab Rakim atib bandua gobnya neyu semurat Puta pubut lam donya nyohana silap Si kurang malik oh tatile muka masam Nurakanyan gobnya jaga uro malam Si ploh ridwan me hambarakan metua Dalam syiruga gobnya jaga bi perintah Syiruga lapan gobnya jaga malam uro Urang taat lam dunya nyawa kena nepaso
Rukun sembahyang lebla-lebla perkara pertama niat dua berdiri leta kebiru rukun jina berfatihah dalam sembahyang limang ruku enam i'tidal tujuh sujud lapan tadu antara dua si kurang duk dahaya dak si pelong hasil tayata baca si belah selawat dua belah salam lebelah tamam tertib benar makna tertib beraturan babud insan beranggota batu sembahyang siblah-siblah perkara pertama fontama tutu dua butle tak kerja leta makan penta minum limang takim tertawa-tawa enam najis niba jasad terbuka aurat tujuh perkara tema ke-8 belakang kiblat si kurang mehat tergoda si peluh gadah ia sembayang si belah datang murtad gata misi Allah takkan dua misi Nabi takkan sulit mempenyakit dalam dada. Awaluddin ma'rifatullah rukun iman 6 perkara pertama fun tapate Allah dua tapate ke Rasulullah le tapate kitab-kitab Allah betapate malaikat Allah limang tapate uro kiamat 6 tapate untung baik untung jahat rukun Islam 5 perkara jino dengar wahai sahabat ucap syahadat rukun pertama sembahyang 5 rukun kedua tabri zakat rukun yang kelai penmetentai puasa Ramadan 5 haji bagi yang kuasa bali mengyan wajib bagatam awaluddin ma'rifatullah rukun iman 6 perkara pertama fun tapati Allah dua tapati ke Rasulullah le tapati kitab-kitab Allah betapati malaikat Allah 5 tapati uroki yaman 6 tapati untuk baik untung jahat rukun Islam 5 perkara jino dengar wahai sahabat ucap syahadat rukun pertama sembahyang 5 rukun kedua tabri zakit rukun yang kelai penmetentai puasa Ramadan 5 haji bagi yang kuasa bali mangyan wajib bagata Bandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran pertama fun ulun susun Nabi Adam nyan ke intu wahai tengku bandum insan yang kedua hai saudara Nabi Idris dalam syiruga dalam mata netom iblis le Nabi Nuh
jino masa yofon pegan kapai nepedeng kenan bala tentera jeneh bekai pet nabi hulni mangsale nam Ibrahim yang tan murah lam sejahtera perangui halim tujuh nabi lulapan Isa dan Ismail yodi mina suruh rabbi kurban nasi si plau Harun si belah Musa ane Imran bukit Tursina drone Maria dengan Tuhan dua belah daun lemah lembut mangatan su yang jilehan jadeh le tedang laju yang kelai belah ulun pegah Zulkifli pebelah Sulaiman karena Allah pangkat tinggi 15 Ilyas karena Allah deb jino 16 Yusuf belen pengetasom lako tajro rupa Nabi Yusuf ai boh hati pengozulaika perumoh raja nenggro Mesir 17 Syuib umu katrib suput mata yang juk tungkan ke mukjizat Nabi Musa ke-18 ulun pegah Zakaria kesikureng belah Nabi Ayub letan sabar genap 20 Nabi langan Nabi Yahya Nabi Ilyas saat bileng tema 20 sang 22 hai saudara Nabi Yakub 20 le Nabi Yunus lamprun ungkot 20 pen ulun sebut Nabi Isa hana ayah karena Allah Tuhan yang esa 25 tat mekenang wahai taulan Nabi Muhammad paulai Rasul kesudahan bandum Nabi 25 hai boh hati bedah jino jak meruno bela lole jak meruno ba ulama beli lalo gaduh mumang uro malam telah duduk menyeka telah tan meguna barang kaso hati susah nyumoh telah uro duduk Ya syahidan allamana ma'na al-izzati wal-iba narahu najma sati'an yatra'a bil kibriya narahu najma sati'an yatra'a bil kibriya yatra'a bil kibriya Ya Rabbana Ya Rabbana Taqabbal a'malana Min salatina wa siyamina Wa ghairihima taqabbal minna Ya Rabbana Ya Rabbana Taqabbal a'malana min salatina wa siyamina wa ghairihima taqabbal minna Ya Rabbana ya Tuhan kamu neterimang amalan kamu sembahyang kamu puasa kamu la ini banyan bandum semua Ya Rabbana ya Habibi nepreh kamu bauletiti di sinan nepre waya Muhammad doa selamat ke kamu negeri Ya Rabbana Ya Rabbana Taqabbal a'malana
min salatina wa siyamina wa ghairihi ma taqabbal minna. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, limpahkanlah ilmu dalam hati, ilmu agama, hidup sejahtera alam dunia sepanjang masa. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, sahabat semua, ikhlas dan ridhamu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, taqabbal a'malana min salatina wa siyamina wa ghairihima taqabbal minna. Allah, Allahu nurul qalbi, Nabi Nabri nurul iman, berterang hati lun Tuhanku Nabri, dengan sifat nur syahya iman, syahya hati, syahya Nabi, pintu rezeki bener buka, syahya hati, syahya malaikat, pintu taubat berterbuka. Allah, Allahu nurul qalbi, Nabi Nabri nurul iman, berterang hati lun Tuhanku Nabri, dengan sifat nur syahya iman, syahya hati, syahya bagure, pintu ilmu bener buka, syahya hati, syahya baqalbu, di dalam kubur bercahaya. Allah, Allahu nurul qalbi, Nabi Nabri nurul iman, berterang hati lon Tuhanku Nabri, dengan sifat nur syahya iman, syahya hati, syahya Al-Quran, berjet pedoman di dalam dada, syahya hati, syahya batuhan, syiru galapan berterbuka. Allah, Allahu nurul qalbi, Nabi Nabri nurul iman, berterang hati lon Tuhanku Nabri, dengan sifat nur syahya iman, syahya hati, syahya Nabi, pintu rezeki berterbuka, syahya hati, syahya malaikat, pintu taubat Allah nebuka. Nali mangdro nabi ulul azmi lam Al-Quran, Nuh Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Nali mangdro nabi ulul azmi lam Al-Quran, Nuh Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Nabi Nuh yang pertama lam sejarah nepegat betra, dan mengimandum umatnya lam sejarah 80 saja. Nabi Nuh yang pertama lam sejarah nepegat betra, dan mengimandum umatnya lam sejarah 80 saja.
saja nali mangdra nabi-nabi ulul azmi lam Al-Quran Nu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Yang kedua Nabi Ibrahim yang terhalim dum sigala dalam sejarah kurban nasi. Nabi Ismail putra tercinta. Yang kedua Nabi Ibrahim yang terhalim dum sigala dalam sejarah kurban nasi. Nabi Ismail putra tercinta. Nali mangdra nabi-nabi ulul azmi lam Al-Quran Nu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Nali mangdra nabi-nabi ulul azmi lam Al-Quran Nu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Nabi Musa temayang kelai put metentai Nabi Isa. Yang kelimang Nabi Muhammad paulai umat dum sigala. Nabi Musa temayang kelai put metentai Nabi Isa. Yang kelimang Nabi Muhammad paulai umat dum sigala. Nali mangdra nabi-nabi ulul azmi lam Al-Quran Nu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Nali mangdra nabi-nabi ulul azmi lam Al-Quran Nu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang kesudahan. Hudip dalam dunianya kemetemeyan anggro bahagia. Dunia tinggai kenangan nyawang jiwa batuhan bejit ke asau syiru galapan bejit ke asau syiru galapan bejit ke hudem getanyo jino kepeden tedro aso nuraka ane amana Allah bujroh tadba ta jaga bejid kubu kebun nuraka bejid kubu kebun nuraka bujroh tak petimang nyahudem tak jaga bejid kubu kebun syiruga dunia nanggro syaitan nyo bejid kelanat bejid kubu kebun nuraka jino tak pulang kedro pukeh yang tanyo hawa nikmat syurga atau azab nuraka nikmat syurga atau azab nuraka ni ba masa getanya waga pena nepelahiyate rong donya ni ba ubit karaya
mepetrodum sejahtera betua Allah podum sigala betua Allah podum sigala tagrub janjeun bermanyang-manyang tak terbang hoyang tak suka pajuh laju pumangat melazat puyang hawa betua pedih apui nuraka betua pedih apui nuraka cedah langit dunia terbentang tak luang nyomile Allah yang poatra han patut tak turut ke nafsu tak ikut yang ubit getanyo tandaya dunia tinggai kenangan nyawang jiwa batuhan ingat-ingat wahai Bandung Rakan ingat-ingat wahai Bandung Rakan